MAMI TV News Pumi ang tabiri ba pumna magpumeri laisram na taram na okseri. Ngasi phong kiba paukse singdagi khomjinjaba paudam khara miyamda thamjari. Haukiba pung kunmari da thokiba thogdo wathok sing ahanbada poknafam paukse dagi lobirasi. Miyam gi apamba sing thabakta onthok trabadi tawrakadaba sing yengbiro haina CM da hairam le kokomi state asagi housing oriba fibam masida government athubada fire ama lauduna miyam gi apamba sing thabak oina uttrabadi CSO singa miyam ga loinana akanba moong da tawrakadaba sing adu state government masana yajagadabani haina kokomi gi aroiba wafam oina CM gi mafam da thamkre Manipur gi housing oriba fibam asida government ki fire hangnanaba Manipur miyam gi mahus sinduna kokomi gi mi nipana sabat tim amana ngasi CMN birenga CM secretariat unakre pau sina puna fam gi ahan bale mai da headline oina fongli misam halakle yenglaga leiroi hai ki chief minister housing kaidori KS Loken Manipur gi chief minister N Biren Singana yamna thauna leiba mana misam miyam siraga yenguna adum leigraba chief minister natte haina fongdokhiba adu Housing numit humni asida misam manga amasung security personnel ani kuki singna hatkre housing maha kari tawraga leiri aduga masigi responsibility kanana pugadawribano haina Janata Dal United Manipur gi vice president KS Loken fongdokre ngasi palace gate leiba JDU Manipur gi office ta pangthokkiba pawgi mifam amada KS Loken hai housing leiriba government asi mioibagi punsi amadi lanthum ngak pangamdre Misam sinmi kayama kuki singna sangsilaktuna leptana halakle pau sina pongna famgi ani suba headline oina fongli ngasi ayuktagi Manipur pumba pung nifu ga nipan gi ban kaukre haukiba yumza kaisa amasung sagol sen numit ki lonaba ahin nongyai matung pung ani rom tabada kangsup sing thakta kuki narco terrorist singna attack ta leikidraba takhelamba manoranjan mi hat kamari lainana sem kiba JSC na hayeng ayok pung mga dagi Manipur pumba pung nifu ga nipan gi ban kaukre CPI na chief minister Biren Pham thadok na ba demand tawraduna rally chatkre CPI Manipur State Council na loisin mangamdraba wathok loisilu amasung chief minister Pham thadok u haiba demand tawraduna ngasi Imphal da rally chatkre Left Party asigi thongmi sing na ngasi Imphal gi Irabot Bhavan dagi chief minister Pham thadok u Manipur da thokliba irang athubada loisilu haiba kholau kaya lauduna rally chatke Manipur legislative tamna satnaba hona kiba rally adu IMC office mamang na police na thingke more gi thodok ta leikidraba takelambam sailesorbu state ki thak ta ikai kumnaba utkre kuki khulai paiba singna satharakkiba attack ta leikidraba Manipur police personnel takelambam sailesor gi thawai yawdraba hakchang ngasi imung manung amari miyamna rims ki mok ta gi lawkre loinana leikidraba sailesor thawai yawdraba haksang adu state ki thak ta mapung fana ikai kumnaba utlaba matung aroiba mathau mangam su pangthokre amarom de kuki khulai paiba singna misam miyam da satharakliba attack asigi sabsaba pakhum pinaba Manipur laingak na sem saduna leire haina education minister Thaunawjam Basant Kumar na fongdokre Manipur laingak na miyam da nongmai sinabagi matam yaure sapam sakang leipal Housing oirakliba fibam masida laingak na lamdam masibu kalakpa ngaiba leiba matam natte laingak na miyam da nongmai sinabagi matam yaure haina political activist sapam sakang leipal na fongdokre ngasi Manipur Press Club ki paumi singa unaba amada sapam sakang leipal na haiki ngasi kul ngakliba isil inaw sing matik saba training piduna leiba natte atatai oina songthorakpana ireisa kaya thawai manglakli nomai lising laktuna thengnarabasu tha mapal hena irang loisinma ngamdriba si aikoi kulai amadi lanmi watpanani pau singa sina pokna fongki maruoiba paoina fongli Makha tarakpada huyel lampau paukse dagi lobirasi Manipur da first rule thamlakani habagi thajaba Mizoram gi chief minister na fongdokre haba pawsna ngasi helam paw gi hambala maida maru paw ena headline tawduna fongkibaga loinana Amit Shah na preside tawduna fangthokpa NEC plenary session da North East ki chief minister Singh Saruk Yarwasu Manipur gi chief minister Saruk Yakidri amadi governor Anusya Uikena Manipur gi matang da kalimata fongdo Yakidri haba pawsna ngasi helam paw gi hambala maida sub headline tawduna fongni Manipur gi ingtapa gi phibam hanjalaktriba asina center na Manipur da president rule thamlakani habagi thajaba Mizoram gi chief minister Lal Dohma na fongdokri kokomi na chief minister
Minister अरोइब वार्निंग पिरमले नुमित निनी हुमनिदा लैंगाकी फिरेप लाउथोरक्त्रबदी पाइखलकप थबकी टेक्साक पुगदबनी कोकोमी येंगबा याबा येंगले थामापन सुरकले मरम असिना नुमित निनी हुमनिगी मनुंगदा लैंगाकी फिरेप करिनो हाइबदु लाउथोरकदबनी हाइना चीफ मिनिस्टर अरोइब वार्निंग पिरमले हाइरदुना करिगुम फिरेप लाउथोरक्त्रबदी मखाताना कोकोमीना पाइखलकपा थबक सिंगी टेक्साक लैंगाकना पुजगदबनी हाइना पाउमी सिंगदा फोंदोक्रे सीएम फम थादो हाइना सीपीआई ना प्रोटेस्ट तोक्रे मे अहोमदगी कुकी मिलिटेंट सिंगना चथरकलिबा तमथिरबा लान थामापन चंगसिलकलबा फावदा स्टेट अमदी यूनियन लैंगाकना वारुसिन अमा पुरक्त्रिबा असि मणिपुर मियाम की लाइबक थिबनी हाइरदुना मियाम की पुंसी अमसुंग लनथुंग गाकपं गमद्रबा स्टेट लैंगाक पाइरिबा चीफ मिनिस्टर एन बिरेन फम थादो हाइना सीपीआई मणिपुर स्टेट काउंसिल ना रैली चतख्रे नारायण सेनादा खुलंगा पमंगा सोली कुकी मिलिटेंट सिंगना मिसम सिंगबु लेप्तना हलकपबु यानिंगदा फोंदोलदुना गरांग नुमिदांग पुंग 13 मिनिट यांखैरम तारकपदा नारायण सेनादा लैबा अनिसुबा आईआरबी की बटालियनदा खुलाई पियु हाइदुना थोमजलुबदा मफम अदुदा लैरंबा बीएसएफ अमदी आईआरबी सिंगना लाक्सनबा नोंमै कापथोरकपदा खुलंगा पमंगा सोक्तुना राजमेडी सिटीदा लैखनखरे हाइरि सोक्लबा सिंगी मनुंगदा अमगी फिबम लुरी हाइरि खुलंगा सिंग अदुना कुकी मिलिटेंट सिंगबु नखोइना लाक्सिनदुना मिसम हारंदबा ngamdragadi मखोइ ngaksarage khulai piyu haiduna thomjalubani hari थौदो असिदा थोक्लब सिंगदी थिनुमगैदगी पेबम सना अपोकपा पेबम बला खा पोसंगबमदगी हुइरेम बोइनाउ चही कुन अपोकपा हुइरेम सना यायमा इथाइ मनिंग लैकाइदगी ओइनाम उमाकांता चही कुन गमरी अपोकपा ओइनाम देबेन नंबोल कोंखामदगी कोंखाम तोंदोनबा चही कुन अपोकपा कोंखाम कोइरेंग अमसुंग सोनु सिफाइदगी ओइनाम नाउबी चही कुन गनिपान अपोकपा ओइनाम माइमुनि हारि मफम अनिदा कापसेल लखरे अमदी कापसेलमले एक्सीडेंट अमा सिरि ngasi नुमिदुंगबा मतुंग पुंग 12 मिनिट 45 रोम तारकपदा अमसुंग नुमिदांग पुंग 13 मिनिट 15 रोम तारकपदा मथंग सिना मफौताम कुकी एरियादगी कुकी मिलिटेंट सिंगना अमसुंग यारिपोकी फंजा खुंखुल तमना नोंमै कासेलखरे हारि अदुबु थौदो अनिसिदा खुलंगाकप सिंगी माइकैदगी हंदुना कापकिबदा ताकल अनिमक्ता असोपन यावखिदे हारि अमरोमदा ngarang नुमिदांग पुंग 13 मिनिट 16 रोम तारकपदा सखंगदबा सिंगना उरिपोक सिनाम लैकाइदा लैबा पेबम रघुमनी एलाइस इबोसौबो कौबा मियोय अमगी युमदा नोंमै मरु 13 रोम कापसिलमले हारि अदुबु इमुंग असिगी मियोय अमता असोपन यावखिदे हारि लोइना ngasi नुमिदुंगबा मतुंग वांगु पुलिस स्टेशन की मनुंग चनबा वांजिंग खुनौदा थोखिबा लंबीगी खुदोंथिबा थौदो अमदा कक्सिंग खुनौदगी कक्सिंग ताबम दिनमनी चही 38 अपोकपा कक्सिंग ताबम ब्रजमनी कौबा मियोय अमा लेखिद्रे हारि अमदी डीएमयू की महिरोसिंगना कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज मंगा मतम कक्तना थिंजिनख्रे धनमजुरी यूनिवर्सिटी की कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज मंगा की महिरोसिंगना मखोगी प्लेटफॉर्म अमा लैरक्तबदगी मायोक्ता संगसिलखिबा खोंजंगी मखा तारकपदा ngasi कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज मंगा की महिरोसिंग हरक्तुना डीएमयू की ब्लॉक ए सो लोनसलगा लोइनाना कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज मंगा दा मतम कक्तना थिंजिनख्रे खोंजंग असिदा सरुक याखिबा महिरोय इरोम दिमोसाना पांगबिसिंगदा हाई था अनिगी ममांगदगी डीएमयू की कॉलेज सिंगी स्टूडेंट यूनियन की मतम लोइखिबना अनौबा मिखल पांगथोकपिनबा तकलादुना लाखिबनी पीजी महिरोय सिंगी सु डीएमयू लैरक्पदगी यूनियन लैत्रिबनी थौंग असि महिरोय सिंगी प्लेटफॉर्म लैहंदबनी हायरदुना मिखल पांगथोकपिनबा हायरुबदा थबकता ओंथोरक्तबदगी खोंजंग चंगसिलकपनी हायरि हायरबा पाउसिंग असिना ngasi होइलंपाव पाउसेगी मरोबा पाउसिंग फोन मखा तारकपदा सना लेबाक पाउसेदगी लौबिरसी मैतैना माइथिबगी मरम थोरकले एमएलए निफु पुल्लगा वारेप अमा फावबा अमुक्ता लौमिनद्री लैंगाकता थाजबा थमलुरनु लैबाक कंसी हायरबदी इसा इसान होटनरसी रामेश्वर हौखिबा कुमजा लिसिंग अनि कुनहुमदोइगी मे अहुमदगी हौरगा थोकलिबा कांगलुकी इरांग था निपान हेना अदुमक सांगथदुना लैरिबा असि स्टेट असिगी मैतै एमएलए सिंग चुंगसिनदुना चपचाबा फिरेप अमा लौदबा असिनसु यामना चावबा मरम अमा ओइरी स्टेट असिगी एमएलए होमफुगी मनुंगदा कुकी अमदी नागा एमएलए कुन खाइदोखरागा लेमहौरिबा एमएलए निफु असि ngasi फावबा पुन्ना फमिनदुना चपचाबा फिरेप अमता लौबा लैत्रि हाइना कैराव असेंबली कॉन्स्टिट्युएंसी एमएलए लौरेंबम रामेश्वरना फोंदोखरे कैराव असेंबली कॉन्स्टिट्युएंसी की मनुंग चनबा थियांग कोंजिनदगी तखेलंबम मनोरंजन कौबा खुन ngakpa ama laikhidabaga mari lainana semkhiba JC na sinduna pangthokiba mifam amada wangangladuna MLA Rameshwarna makhatana hai haujik oiriba fibam asidadi laingakna aikhoibu kanbirakhigani haiduna thajaba thambagi matam natre isana iramdam amadi isa isabu kanjanabagi damak isa isana hotna jaba matam oire mahak masasu lai khurumduna yunggi khul ngaknabagi damak ngarangdagi thorakle makhatana su khul ngakpagi thabak asida mapung phana saruk yagani haina phongdoki haiba pau asina sana laibak pauchegi ahanba lamaida phongli kokomina laingakta aroiba warning tawkhre सेंटर दा चपचाबा फिरेप खंगनगदबनी जितेंद्र मणिपुर के हौजिक ओइरकलिबा फिबम असिदा स्टेट लैंगाकना चपचाबा फिरेप अमा लौरगा इंडिया गवर्नमेंट दा खंगनगदबनी मसिदा इंडिया गवर्नमेंट ना ताबिद्रबदी मखोइगी मायोक्ता स्टेट लैंगाकना लेपकदबनी मदु नत्रबदी अमुक्ता ओइखिद्रिबा मओंगदा मखल मखा कयागी अकनबा खोंजंग चंगसिलगनी हाइना कोऑर्डिनेटिंग कमिटी ऑन मनपुर इंटीग्रिटी कोकोमिना स्टेट लैंगाकता अरोइबा वार्निंग तौरमले हाइरी मनोरंजन की जेएससी ना पुंग निफु निपान की मणिपुर पुंबा बन कौख्रे तखेलंबम मनोरंजन हाट की बगा मरी लैनना सेमखिबा जेएससी ना मणिपुर लैंगाकता पुंग कुनमरी की मतम थादुना चपचाबा पाउखुम पिरकनबा खंगनखिबदु थवोइना तादे हाइदुना मणिपुर पुंबा हयेंग अयुक पुंग 5 दगी
ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯀꯨꯟꯅꯤꯊꯣꯏꯒꯤ ꯑꯌꯨꯛ ꯄꯨꯡ 5 ꯐꯥꯎꯕ ꯄꯨꯡ 49ꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯨꯝꯕ ꯕꯟ ꯀꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯃꯃꯤ ꯇꯤꯚꯤꯅ ꯈꯣꯝꯖꯤꯟꯖꯕ ꯄꯥꯎꯗꯝ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯖꯔꯦ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕ ꯄꯥꯎꯒꯤꯗꯃꯛ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯇꯥꯗꯨꯅ ꯂꯩꯕꯤꯌꯨ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯟꯅ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ